Pozdrav ljudi! Evo nas ponovno u test drive. Ona prošla epizoda je bila samo info što ćemo raditi. Mislim ime, budete u komentarima, ali počnemo igrat. Znači imamo avionira lipega Forda. Kako sam kupio iza kamere. Da, sam glas. Prostite, bio mi nos. No da, neka nastavimo. Ja sam kupio iza kamere i ne znam, se to svidilo. Što vam nisam pokazao kad sam ga kupio. No svejedno, bilo pa prošlo ili pošla je baba s kolačima. Ovo će treba sad biti probu 15 minuta, 10 do 15 minuta. Ups, pardon, to je mali policija. Mi ćemo sad prohoditi map. Ja, ovaj nos. Ja, nerviram me. Ima ti ću put. Prostite, svrbio me nos. Da li sam ja tu krivo što me svrbio? Da li sam ja tu krivo što me svrbio? Na sve, vratimo se na temu. Tema je da li želite da snimam GTA 4. GTA 4. Da li želite da njega snimam? Ili da snimam Bells? Ili da snimam Killzone? Star Wars? Need for Speed? Eto. Mogu ja snimati Gran Turismo? Da. I da. Nisam se trenutačno planirao, prosto tako loše vozim. Da se koncentriram na kameru, kamera je ispred mene. Pa sam na nju koncentrirao na vožnju. Ovako dobro je, ali ovako ide cijeli ekran. Idemo igrat. Idemo da mali tunelčić. Evo nekako. Isuse! Što je ovo bilo? Nisam tako. Jebiga bre. Ajmo idemo voziti dalje. Samo da vidimo je li to da. Evo idem po prvi put. Ovdje. Imamo rukvicu. Policija, fulali ste me. Ovaj nos. Jeste spremni? Da. Pobjedi. Što nije utrka? To je problem, dragi za utrka. Idemo. Ajde. Oprostite. Idemo prvo. I go! Vozimo. Vozamo se mi. Vozamo se mi. Je. Ovo je... Jesam full put? Dobro da nisam. Kao da piše rekord, kao to i sad nisam opet. Evo da mi ovo brat igrao. Inače van ne uploadam videe. On to moj brat uploada. A prosto ako došla malo kamera. Stvarnost, iskreno izvinite. Nemam opremu. Spor sam. Ja odustajem.
Isuse, nosa. To je kad se crno ide. Crno. No. I naravno, nikad zaboravite. Subscribe! Penjemo se na planine. Spuštamo se. Evo da sam pustio, neka sam voza. Ide 12. Jedan skreće, vidite. Ne vidite. 18. 16. 15. 14. Dobro, prostite na mijenjanju kamere. Stvarno iskreno prostite. Strašno mijenjam. Kako to slabo vidite. Ne znam da li ću da snimim još jedan video. Ne, sutra. Možda i danas, nisam siguran. Uploadat će vam se da je danas je 15.10. Sigurno samo sekundu. 14.10. Da, ovo mi grubi položaj da snimam, zato lošije vozim. Tablet mi stoji na nogama, a moram proširiti ruke kako mogu bolu me ramena. Sutra, ja mi dalje video. Sutra imam gitaru, trening, solfeđo, školu. Teško će biti snimak. Potrudit ću se da uspijem, treba još naučit. Treba učiti nešto za školu, neku masku. I naravno i to ću snimiti. Snimiti ću, pokazat ću kako to izgleda, ta maska, ta vidjačica smiha. A ono... Sada moramo da se koncentrišemo, da platimo ovdje plavega. Ma znate što, gdje mi je policija? Shit. Ali moraju da me odlupaju auto. Vidite kako ja moram da platim? Speeding 50. Speeding 50. Zapiši. 500. Čitajte. Speeding. Evo je. Speeding 500. Speeding 500. Evo. Vidite da ova naša policija ništa ne voli. Da li ste vidjeli kako su naplatili speed? A kako sam išao? A nisam išao 100, 120. Nisam išao, tako. No baš tako komentarao, baš tuđu kako sam išao, evo sam li zaboravio. Ja sam naljutio, sad ću se porazbijati. Idem. Sad ću se šibnuti tu policiju. To meću da je šibne, meću... Isus. Nabiti će jedan specijalni Halloween. Nikad ne zaboravite. Gdje se specijalni. Recimo ko specijal, kao. Inače, ja vam ne znam baš književni, pa
Izvinite, Bojan živi na otoku, pa ima svoj dijalekt. Mislim, jer da ću govoriti gnjevni i ću govoriti dijalektom duški. Jer živi u Veloj Luci, pa potražnja na kojem otoku. Meni ti koncentriša se preko kamere. Enter. Nos. Nemoj pogledati televiziju. Evo. Jop. Pravi da će se dripnat drogirat. Da mi stane. Da se da dropa može. Šalim se. To je bila šala, misli da sam diler. Droga, teški kokaina. Da misli da sam diler kokaina, stvarno. Ne zafrkajem se. Ja, Isuse, stavi pauzu. Shit. Koliko krugova? Jedan krug. Isuse, ubrzaj, full speed. Inače, bit će jedan serijal još biti za glupiranje. Da, glupiranje s mojim prijateljima koji će biti solo glupiranje. Kada će biti solo glupiranje. Ne mogu, ne vidim. Trošit ću sad restart. Stižemo sam sad i na hard. Kada je hard uvijek staje restart, kada se ne ljuti. Kada se. Prosto moram namicanje kamere. Znaš da ćete me izvinjati, da ćete i normalno. Izvinite me. Namicanje kamere, da prosto nije kamera. Tablet. Go! Inače se koncentrira na utrku. Izvinite! Inače se koncentrira na utrku, kao što sam rekao. Vidite kako su pre mene. Ali ne, stiće njih Borna u Zavoju. Samo da vam reći, promijenit ću ime kanala u Pizdu materinu. Pizdat sa Pizda materinu. Pa da, ja ću malo isto varat. Eto vam ga, eto ti ga na loseru. A nisu puno ispred mene. Još ih je 5 do kraja, ne zaboravite da Borna. Nije nisam puno ispred. Ne. Ne mogu ovu trku živciram.